talo fatu talafola Radio Samoa le nei tofi o talo le taiao. Ua a matanga wa a mai le so whanau se fulu ono ma le se fulu fitu tausanga I le tui o le booster. O le whaamauninga lea mai le Minister o COVID Chris Hipkins ananafi, ma o se whaai unga wa whaia I le mai a whaamauni ai le MidSafe, o le whaau ngā o le waila awa le Pfizer, mō whanau nei. O talavau se fulu ono ma le se fulu fitu, o le ama whaio nā ngā I walk-in vaccination centres, mai le soia unua ma le tau whaio ni bookings, ai ama na o le booking, ona ono sa I lea mo le isi vai aso whaato ama whai, ona whaia I lungo le book my vaccine. Ai ele I whaia lea whaai unga, o lea sa na o I lato se fulu walu tausanga nga I lunga I anga wa ai le booster. O le anga wa ai o lea vai tausanga mai lea so o lona winga, o le a wha au popoi talavau e tolu se fulu ono afe, e mawhaiona whaia tui lona tolu nei. Ai mō talavau se fulu ono ma le se fulu fitu tausanga na mau le COVID ai o lo umana na o le booster, e te tauana whaatali se ia ato le tolu masina whaato a mawhai, o na whaia leo le tui lona tolu. O lo o mia le Auckland Transport nisi tupe whaau popo e whaaua waife malanga inga ma au nanga. I luma o le komiti wa tā ua le Regional Transport Committee o lo o whaamatala talaia le Auckland Transport le uti o le whaasoa le whaatusalia ai le alu I lunga o le tupe alu. Ese mai le taunga o le whaatautainga o nanga tauwhi malanga inga I Aukilani o le isi tu o lo o whaingata ai. Ona ua whaiti tia tupe maua mai le matanga luenga le waka ko tahe po o le NZTA. O a fianga fo il COVID mo na sa na tele ai ina le to e whao ngā ina le to tele fe malanga inga lau tele ai maise le to tele wa ngā lulu e atu I le whale. I le tala whaatatau o le tupe ma le wa ima mau mo le isi tolu tausanga o iluma ua na o pāleni to ese po o le negative ma ona o lea ua fuafua ai o le ai suinga I lana Regional Land Transport Plan tolu se fulu fitu piliona o le se fulu tausanga. Lea sa whaapeo le a whaalele iai fe malanga inga lau tele au fiei au wala mota avale, au wala savali, whaapea au wala wila. I reporti o mai le taimi nei, e le o toi tutusa lava le toa tele o tangata whao ngā ina fe malanga inga lau tele, ma le taimi ae ele isau le COVID. E le na o le whaatono o le soifua malolo ina lea ua whaamawai, to a lua fo isi sui whaatono o le matanga luenga o le AO. O Dr. Ashley Bloomfield, lea na mua e whaasalalau mai lana whaamawai ngana nafi, muli ai le afiafi, whaamaunia mai wa whaamawai fo ile sui whaatono, ma le whaatono o le soifua malolo ina o tangata lau tele. O le whaatono o le soifua malolo ina o tangata lau tele po o Caroline McElnay, o ia lea sa tele ina sui tūlanga ia Bloomfield pe a lea vanoa I taimi o reporti o le COVID. Ma o le asonga fua le vai aso fou, o le a amata sui tūlanga I Dr. Jim Miller e tau a vea tiute, lea sa ngafa ma Caroline. O le whaamawai ai o nei sui sinia, ua avanoa ai ma ia tūlanga maululunga o le matanga luenga le soifua malolo ina. O le aso toona I se fuluwalu Iuni lea ua tu o iele pālota la ititia tauranga. Whaamawai ai o Simon Richards o le National mai polokiki lea e whaato aloa ia I le aso ono le masina fou. Ua avanoa ai ma le nofoa ma o le awhai ai le pālota la ititi. E o mai le taimi na whaamautino mai ai le pāle Mia Jacinda Ardern le aso le pālota la ititia tauranga e le I mautinoa po ai le sui o le National lea o le amomoe. E whaangata le whaauluino sui tauwa o le pālota la ititi le aso se fulu fitu o le masina a sau. Matala muli, e le onofo le council a kalai estete le popo le tonga la wapinga tangata te e vaccine mandates o le COVID. Le ua whaia le sone na matua I longa na whaaleanga ina I mafui. O tangata te nei e le ofia vaccine mandates, ma e whaapea na amata whaamau popo I lea no fuanga talu mai le aso wharailo le vai aso talu ai. Whaalia I le sui o le council o lo ngā lulu e nei ma leo, o le tinei mū. Paengo whaalavelave whaafua sei ma isi au nanga lautele e tala noa le mauti noa o lo saunga le mū I lato nei ai maise o a inga no nofo latalatane. O aso taitasi lo whaatala noa ai le au te e ma o lo iele nau ta ingo le council ia vave o na maua se tali fi le mū ona o lea foi. Ua tele whaitionga whao atu mai a inga o lo no nofo latalata I lea no fuanga. Pei ta ele o whaingo fiele nau ato le council I le mawalunga o le lamati o lea no fuanga mai whaalavlai whaale nātua e tausanga walu ona. E ui o lo I lalo o lana wa ainga lea whanua, pei ta e pū lea le Land Information New Zealand. O lo fesiling ia peape o no ta ua lea whanua o whaailoa o le sone mū whaalea ngaine mafu e o se paka. Ma a whai e whaamaoni o lona winga o le asau umai lalo le tūla whono lua awhe sa fuluono o paka o lo o pūlea le council.
O le whanua lea ua iai o Brooker Ave e se mai ia Grandma Square i le o ngā tatono kalai estete, lea fo ina wha amautu wai le isi te e mō vai aso mai a Februari e o mai ia mati. O tala nao le nei tai au, manuia le nei aso.